Gardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arju Ponikha. Silim terang amit thanga tangka bengalong ci endam det pen bangamunit tangka tiponet bolong koma jialong kido bukolia state bengalong silim terang puabang pu amit thanga tangka laki sisusi atangka bengalong ci endam lo bengalong ci endam det pen bolong koma ji adi tiang bongalong amat alang li tangka kachipona bek aban pang thek thek thia monidatum tangka laki sisusi tiponjok nonamat ke tangkal laki sikiti pon jokatuma phan nebing nang ponong lelang lasila pusona sailang no ke klema bang phu atuma phan nebing nang ji pusi ke phobe ka bang phu pen pherang ke thingno ning ji po phuloni pena running tikathar karbing long news ঘটনাটো হ'ল মানে মই আজি মোৰ স্যালাৰি পইচা দৰমহা পইচা আৰু অলপ সেভিং পইচা আছিলোঁ তাৰপিছত মই আমাৰ ষ্টেট বেংকৰ আমাৰ বকলিয়া ষ্টেট বেংকৰ পৰা টকাটো ওলালোঁ 1,20,000 টকা ওলালোঁ ওলোৱাৰ পিছত ইয়াত আহিছোঁ বিয়াৰলৈ আহিলোঁ বিয়াৰলৈ আহি পেলাই প্ৰায় 4,000 টকাটো মই খৰচ কৰিলোঁ তাৰপিছত 1,16,000 বাচি আছিলে 1,16,000 মোৰ মোনাত মোক আমাৰ কাবি মোনা আছিলে মই ডিঙিত পিন্ধিছিলোঁ তেতিয়া ডিঙিৰ ভিতৰত পিন্ধিছিলোঁ তেতিয়া বয়া কৰাৰ পিছত মই ঘৰলৈ যাম বুলি হেলমেট পিন্ধোতে এই হেলমেট পিন্ধাৰ লগে লগে মই ডিঙিত মানে বিৰাট খোজা গৈছে মানে কিবা বিছা লাগিছে নেকি মানে ভাবিলোঁ এইটো খোজাওঁতে থাকিব পৰা নাই একেবাৰে থাকিব পৰা নাই আৰু খোজাওঁতে তাৰপিছত এজন মোটা মানুহ আহি পেলাই কৈছে দাদা আপোনাৰ টকাটো পৰি গৈছে এই টকাখিনি মই এটা টকা দিওঁ এই খুচৰা টকাখিনি এইখিনি পৰি আছিলে টকাখিনি এই টকাখিনি উঠাওঁতে এই টকাখিনি উঠাৰ পিছত তেতিয়াও মই গম পোৱা নাই মোৰ মোনাটো গ'ল বুলি তাৰপিছত মই দোকান খুলি গ'ল কিবাটো বিচাৰি মলম চলম আছে নেকি মই বিচাৰিবলৈ গ'ল তাৰপিছত নাই তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ ঘূৰি আহি পিছত এতিয়া গম পালোঁ এতিয়াতো মানে মোৰ মোনাটো গ'ল সেইটো হ'ল ঘটনাটো তাৰপিছত নাই আৰু মোনাৰ ভিতৰত কিমান টকা আছিলে মোনাৰ ভিতৰত 1,16,000 আছে আৰু পাৰ্চ আছে লগতে আৰু পাৰ্চ আছে পাৰ্চৰ ভিতৰত 500 আছে তাৰ পাৰ্চৰ ভিতৰত আকৌ ডকুমেণ্ট কিনি আছে ATM মোৰ SBI ATM 2টা আছে তাৰপিছত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে মোৰ পান কাৰ্ড আছে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইখিনি আছে ভোটাৰ ID এইখিনি আছে তাৰপিছত আমাৰ স্কুলৰ চিল ষ্টাম্প আছে মই এজন শিক্ষক হয় মই এজন হেড টিচাৰ হয় আমাৰ স্কুলৰ চিল ষ্টাম্পো আছিলে কি নাম আছিল আপোনাৰ মোৰ নাম CM তেৰাং মই এজন হেড টিচাৰ হয় আমাৰ লাংচুপি ব্লগৰ মোৰ স্যালাৰি পইচা না স্কুলৰ পইচা নহয় স্যালাৰি পইচা মোৰ স্যালাৰি আমি পৰহি দিনাহে দৰমহাটো পাইছোঁ আমি মোৰ স্যালাৰি পইচা আৰু আমাৰ ছেভিং পইচা অলপ আছিলে লগতে আমাৰ সন্দেহ কৰা নাই নেকি যে আপোনাক কোনোবা ফলো কৰি আছে তেতিয়াতো মই সন্দেহ কৰা নাই তেতিয়াতো এনেকুৱা হ'ব বুলি মই ভবা নাই তেতিয়া কাৰণে মই খেল নাই খুব খোজাইছে নেকি বহুত বিৰাট খোজাইছে মানে একদম থাকিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে খোজাইছে এইটো চাহ এই বিচাৰ নোম নিচিনা লাগি আছে একদম মানে মই ভাবিলোঁ এইটো তোৰ গছৰ পৰা কিবা বিচাৰটো পৰি গৈছে নেকি এনেকৈ ভাবিলোঁ এতিয়া খোজাইছে থানাত জনাইছে নে নাই থানাত জনাইছোঁ কি কৈছে থানাই কৈছে আপোনাৰ থানা মানুহটো মানে ৰিষ্টাৰ্ট কমপ্লেইনটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিলে কমপ্লেইন ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু Hamren pen Guwahati kacheleng council bus ahiring tangrak pen kachingkoy pai ni phainer kepani Hamren pen Guwahati kacheleng council bus registration number AS09AC9906 Guwahati pen wang bomahut anikang sam por phai ke thomra chitima por malom amsoy siwagundo pen wangchot anglong men towar ki kekalong kasilip thora jok ahiring tangrak pen kachingkoy labang so along passenger do ansutami arenga huke so pona bangke avilang kopai kimi men theng piarong ketong long lokajok alang litum arenga hu kiso bangke jok ponlo passenger do anatum sitame puthot kapreka basalong si dun thulong lo labang so dak to war ka hingno lapen ke kek par peka jok kai ki sitame la pusona kisung kachitong nang do olo pusi alang litum pen nang than nang pachini do news text report Karbing Long News গাড়ীখন মানে আহি থাকোঁতে কি হ'ল চকাৰ এণ্ডটো খুলি গ'ল খুলি যোৱাৰ কাৰণে এইখিনিতে মানে গছত লাগিল ৰ'লে আৰু এইটো ৰাস্তাত একচুৱেলি ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া হামৰেংলৈকে খুব বেয়া অলপ ভাল গাড়ী দিলে ভাল হয় আৰু সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গাড়ীখন ক'ত পৰা আহি আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে ক'লৈ যাব হামৰেং যাব হয় কেইটা বজাত এইটো ঘটনাটো এইটো আপোনাৰ 2:30মান বজাত হৈছে 2:50 হৈছে আৰু পেচেঞ্জাৰ একো মানে তেনেকৈ একো দুখ পোৱা নাই মানে নেক্সট গাড়ীখন আহিলে মানুহখিনি লৈ গুচি গ'ল
Rong Mongwi, Rongagora, Silim Khwa, Employee Self Atum, Non Head Jong Kisung ke Povek Ahem tu na Tumapan, Lapen Lo Charlie Bomari Soi Janga Tumapan, Se Kachilang Awar Saya Panpura, Donation Kirungasai, Kiklempon. Kedam Tang, Pai Pai Ni Pai Trokarni, Kaziranga National Park, Kepalo, National Highway 37, Bura Pahar, along Ahiring Tangrak Men Tempo Lapen Bolero Pick Up Kachatonga Jok Isti Veta Hemtun. Bangpli lapen Lo Charlie Bomari Soi Jangatum Bangpli. Kadokabe Bangner Kepa Bangpu Bang Pietum Tejpur Medical College and Hospital along. Se Chilangpon Bomlo. Jinso Mimi Alang Litum Se Kachilang Awarsai Kimi Par Pidara Jok. Pinanganake Sunga Sonsi Dolo. Bangso Jok Lakha Kritroksi Socheng Tenta Constituency Kepalo. Rong Mongwi, Rongagora, Silim Khwa. Employed Self-Atum, Chilang Petpen, Chapatir Pon Si, Donation Box for Medical Relief Po Atipi, and Ponpen, Kisung ke Poveka Bangpu Bang Pietumapan, Ningkang Sampen, Rada Kirap Kilong Jiapan, Mate Kirap Dun Jiapan Pura, Kirung Kerekasai, Klempon Bomlo. Lapu, Rong Mongwi, Rongagora, Silim Khwa, Employed Self-A-President Lapen, Secretary Atum, Pachini Ponatenki, Kisung ke Poveka Bangpu Bang Pietumapan, Kirap ki Pidunji Apansi, Bang Sosai, Deng Ponang Koklo, Lapen ke, Kisung ke Poveka Bangpu Bang Pietumapan, Ningkang Sampen Kirap Dunji Apan Solang Doarara Panta, Juning Ripondo, Lapen ke, Alang Litum, Kisopen Kimida Prangji Lapen ke, Kijogda Prangji, Apan Arna Malong, Hirjume Hang Pidun Hort Hapasi, Kachuning Ripidopon. Romong Wipenjana Sintiso, Caribbean Long News. Si pini lentung Rongagora Rombongwe le pensilim ko implusion le pini bangke Rongagora market mate bozarong si rongpondo si penang ana bang putundang pidunlo la pen mane akapek tumista me personnel tanang pidunlo la si sondak thak personnel kerap dunji ningkeme pen ki pidunji do lipute sondak thak asainir tum penap budbar bozarong sta me rongpondang si hada nangli tum personnel ko mane ningkeme pidun bang doji plote hada le pidun sta me choklo tangtela so pen akaprek alang litum han kera babar sai na sonthak mane non polong bangke jitu online na so polo setame na solong dame online ki piji abar sai lahai hoitame alang litum han ka chera mani jang se kerap don ji polo tangte lahai abar sai ta doikma online abar sai same dolo ni tum hala influencer long group long do asini tum la QR code sema dak sipilo la penalang tum la kisung det a family tum same Facebook lo same Google Pay la so abar sai sipilo bon asini nali tum dingme tuman hal dak le pista me choklo balni tum influencer long le pista me choklo ASDC Songpen Caribbean Long Le Ador ke bada puthak pherang ke mai kangni Nijang Caribbean Long Pai Pai Chiklu Ni Pioneer Kepani Dong Kamalong Ram Singh Rong Hang Abu Halong ASDC Central Committee Sar Singing Leng Lapen Abarim EM Ram Singh Rong Hang pherang ke mai kangni pona theke Caribbean Long Arlo Long Le Ador ke bada puthak klar dakpen radatum than paklar pon Lapen Labang so puthak prab jinpen KACCEM EM matumaphan klar dakalam thi Kewan ji aphan kachuning ri pidopon News Text Report Caribbean Long News Pinili tunda ke semet ASDC West Caribbean Long District Committee hin pen jasemela latest Caribbean Autonomous Council pen kapang dak pon land settlement na bangso order puthak senili tum puthak pinita ko isi pherang ke mai nang litum han chupai lo penang litum ke wang po nang litum han ta kurwang thu pajir lo la si la bangso 25 June 2023 Autonomous Council ben kapang dak bangso land settlement a notification puthak ni litum ki pudun kang tum ba ki chok dam de penang ki thek dam long do asilada ke chengsi atum pulo je hala land category bang da class 1 class 2 class 3 la son silatum ki jong pondo sita Koloso category bang si class 1, koloso category si class 2, lason la tu mana specified lason dak avi. Isi commercial pulo commercial langka 1, 2, 3. Se commercial pulo te kolo bang si class 1 po, kolo si class 2 po. Balaso sa si homestead la dak la tum pulo je class 1, class 2, class 3 lason si la tum kisung pondo sita homestead apanta kolo bang si class 1 category land, kolo bang si class 2, kolo bang si class 3 mana son specified la tum thang ta avi dak. La sila bang tadi tu mungkin chokje pusi pudam ji. La sila bang so class 1, class 2, class 3 pusi tadak specific ni la tum pen la bang ke survey paka pen salang litum jong paka ni along li. So long li bang si class 1 po so area bang si class 2 po la bang jong ni. La pen hini akon litum daga ke chok dam de Autonomous Council tum ke claim la akon litum ke jong tum tukang tum ba hello je
son thom along le anam amut sila tumpa badet je isi banke annual patta kelong nai phana premium ta mutsi 20% 30% sa tumpa badet lo hini banke periodical patta kelong nai phanda son si town area long ta 30% 20% sa amut pa badet la solo ko banke ko revenue mata achiri tin si ako revenue da ko pa badan ta mana amut si son thom hala long le annual patta premium periodical patta premium la pen ka land revenue mata pa bat phak der son thom ta la si la so teng lo pro ta te ni tum ki pudai bangke la ke karbia tu na long le patta ka vi si ke onglang e pen ka la so dor teng lo pro ta te karbi tu ngaru patta ke la ke apply tu thile lo ki la si ni tum hin pen uthot ako ni tum pini ba kawar biang to mas council bhan ni tum isi appeal thulo jala bangsu 25 June ni Autonomous Council pen kapang dakpon na notification bangke so ala tu withdraw ni la pen la bangke review ni penili tu malang li tu makasyu ni ri bangala hendo je longle patta ke adon tin la karbi po mu ta ko son si kelong etjima la so ake joy pen longle patta ke ronji a policy isa program son ala li tu mahin pen mana isa program do sigimi lalo la pen hini bang la so 25 jitu June kapang daga notification atau withdraw nei kusini to mehin pen di demand lo semua ko details mai puri tum longa in charge khai rohang sang hu do lang lita mu papang daga details bang padam tuna sita nona teng lo protang te jasmet nilitum bailitum sonia hormu ka phire dam nei do koklo e soni tum ke thenai ka phire bang ke non BJP government tum ke claim mu mateng lo protang te Karbi long le 10,434 square kilometer pus ilitum cipu bom sitala bangso geographical identity bangsinono tengke avidet pu kopi mailitum langnang give and take amen pen on ansitami sarkar atum la block 1 block 2 pomen pen 1547 square kilometer along le meghalaya pan ki pg non dare rokto pulote ladata karbi long le along le sikon pu letes la bangso delimitation husita mi duaramla constituency pen 18 polling station bangke lake hujai roha la pen ke jagiru na thusi padam juilo la pen ke thomilitum langthuna ako airport ki bijamen pen 8000 la bangso bigha ta ko airport pana bithu det po ako non suliboy bange piloma la bangso mega solar project apanta 18000 bigha la bang elong wet si people sitame non an APDCL upon total karbiang long le no la 18000 bihas pidat lup lo dangte 36000 a bigha ke APDCL fan si pidat to la bangge la pena ka put tiger project long tame 50 square kilometer si karbiang long le te ke pari fan pidat to pulutang te karbiang long along lemat si dake avidet to no na teng lo de kelong so geographical boundary la so ajitu samson sing tia hin pen kapalong tekang a district RG si dake avidet to hini bangke no teng lo plan te BJP government tum pi manano teng ke claim bom pro tang te la bangke anti karbi la pen ke anti karbi ang long sri tum hin pen theglong lo athe la tum no la town area long le a premium thik lo par bigha commercial land long son bange 15 lakhs la pen ke annual pata kelong ifan premium ki pinei par bigha 4,50,000 la pen ke ko periodical pata fan 20% pinang lang plote par bigha si 3 lakhs ini to mahin pen pinang po sila sonno plotang te karbia munir tum ko son si chiri si sia farman lak thom ba lak plira suri phokep a premium ko son seli tum pipo sila so tengke karbiang long no masi karbiak he fan pi ju pen refugee ka pa manji a scheme si non BJP government tum bangke mane pangcheng pon bo tasini tum hin pen puthot la so putha ka bangke karbiang long do an khe ke cheng hona ke thek ke re tum fan intellectual tum fan dak ke do habe pinpu pendang lok rong asar pen cheng lok la haya song tum fan hamphang song do an sitame la bangso 25 June 2023 arni council pen kapang dak pona so land settlement notification bangke withdraw nei pu bang dak chisong rapet nei pu sini tum karbiang long along do an arat pandali tum hin pen chuning ripon Apar Deopani Aratatum Akimi Deopani VDC Chairman Mate Chairperson Apan Karchodam. Pai ni Pioneer Cap Arnikang Samapor VDC Chairperson Ake Haipi Sangpi Elisteron Pi Amithang Ahem along Apar Deopani Arat Damsi Archodam.
Langdam lepute karbi anglong termos council ke parlo long incorrect ro constituency angbong pen VDC chairman ar pukhe bak ke der nai ke lakhain korapli deopani MSC constituency hendo pule pudeta hingnoni laso along Sarban Kumar Telenga deopani constituency MSC lapen Mukut Mohanto EM alang litum Dr. Tuliram Ronghang CEM aphan kachoning ri ateng pen puthot alang li bangso alam RDNC inut rat akam aphan kachepatuk nai lapen aning ke mepen do anarat aphan kisung apora hut punon ningkarong apora hut punon karjap thipen rat along ki dodun abang phi aphan si VDC arpu pekpon ki rat atum aningkarong do thek thiret asonsi pinile thota apar deopani arat BJP aparti along ke claim chepadok nai nai atum an sose ke claim ajakong chepherang pon thulong popu ning cheparong si man ke do karbi apo hopen archodamlu adun thu apar deopani arat atum alang li ke claim ke dam akam along arnam along ahir jumela pen howang pika si an sosi kaching thora sai amo deopani MSC angka ke claim pon thek ji aphan hir jumeta pidun lo pusi pherang kya thengno ningje pon bukajan ben sarkurubi Karbenglong News